bari bakora ko batsinzwe nta mashi bakoma ariko hari amashi bakomera muri stade hari amashi bakomera abantu 10 ariko hari amashi y'umwami w'abantu iyo kurakomera amashi y'umwami w'abantu n'ibiganza ntibibabara ariko hari abakomengo turababara nimureka nyarutse iminsi ariko ndashaka umuhe n'ikimazi cy'ishimwe amashi n'ikintu kimwe mu bintu bakoresha mu gutaza Imana ni ikintu kimwe gikora mu guhimbaza Imana iyo ukomye amashi urashiramo umudiho sivyo ntabwo bitagira vuba ariko urashaka gukomera amashi umwami w'abami wumve ko ni wagukije Mana turagukomeye amashi n'inziza yawe gusa kugicokoza haleluya haleluya murashobora kuvyagira Mana ibahezagire haleluya niteka twatewe kuno munsi turi hano turi bazima duteze amatwi icy'Imana ishaka tuganiriza hari ikintu kenshi naba niyumva igihe cyose mbyutse ndakunze kubivuga je namabyuka nkigorora nkakubita pomaje nkumva ko nkomeye ama nkashima Imana ndayivuze uwo mu bintu byo gutwenza ariko ndakunda kubikora mba numva ko nkomeye iyo byutse utera akagero kagira gutya n'umunsi hariho kamanitse hariya adashoboka atera uzorushima iyo byutse ugorora ukuboko ari uno munsi kumeze gutya uzorushima hari icyo Imana yatugize si ukubera ko wari ubikwiye ariko ni ukubera ko yabishatse yuko bibukunya hari uwitanze ntibyari byoroshye muri ibyo muri bane byemo ntibyari byoroshye ariko byari bikwiye ndumva hari byinshi ariko ndashaka tuganire kuri aya majambo
ni ijambo tumenyereye tumaze kumva, ni ijambo rivuga ko kuba icyaremwe gishya. Icyaremwe gishya ni iki? Hama tubisoma amajambo y'Imana, barabyumvise Pawulo abivuga, barabyumvise n'abandi n'aba Pawulo babivuga, ariko ndashaka twibukanye amajambo. Ni ikintu kenshi umengo iyo bavuze icyaremwe gishya bavuga uti none icyaremwe gishya cyangwa icyaremwe gishya. Narakijwe, naramenye Yesu Kristo, naramwakiriye, ndi umwana w'Imana udoje kuririmba, naracunguwe. None kubera iki icyaremwe gishya bigarutse? Ariko ndashaka tuganire kuri amajambo. Icyaremwe gishya mbega ni iki? Icyaremwe gishya gikwiye kubaho gute? Ni biki bigaragaza icyaremwe gishya? Mbega icyaremwe gishya gisa gute? Iri jambo icyaremwe gishya naje kubona mu Kigiriki ni jambo tunyeye kumva ngaho muri MK keshi batubwira cyo cyitwa kainos. Mwazo dufite histoire yitwa kainos muri MK shingo rya MK. Ni kainos itisis. Donc kainos ni new amatis creation. Donc na majambo biraraja a new creation, icyaremwe gishya. Nagerageje kwiyumvira nk'umukristo mbega bisigura iki kuba icyaremwe gishya? Nuko mba naramenye Kristo nkacagarukiriza ngaho, nuko mba naramwakiriye nkacagarukiriza ngaho. Oya, ariko hari icyo Imana yifuza yuko nongera. Naramumenye ariko ntibigarukira, ariko bisaba ko nteye n'intambwe misi yose yo kwama mpinduka, ndondera kwama ndi mushaje, ndondera kwama ndi icyaremwe gishya. Nagerageje gutanga isasyo y'ikinyugunyugu, murakizi papiyo, murazi kwiva muri chenille. Chenille ni noze ni ikinyabwoya mu Kirundi. Ama papiyo nayo ni ikinyugunyugu. Murakibona hari ibya ni chenille, hajya kiracari ikinyabwoya. Ikinyabwoya ni ikintu kigendagendera ku giti cyangwa kikagendagendera hasi, naho ibyondo kiracamo ikarengana. Ariko hari ikintu kiba, harabaho transformation, cyo kwita nimbari metamorphose, sivyo? Kirahinduka. Ntibihera hajya gusa, ariko nagizanye bijya ugiye kuraba itangura amagi. Amagi mu nyuma ikaba hari intambwe zishikaze no kugira ngo ishobore kuba ikinyugunyugu. Rero ugerageje kuraba, nagerageje kwiyumvira, iyo kikiri chenille kiraca ahantu hariho hose, mugabo hageze ko kiba ikinyugunyugu, bwa buzima bushasha, ya nouvelle créature kimaze guhinduka, kimaze kuba gisha, ntikiba kirisa kwa kundi. Urabona ko na ya chenille nayo kibona kwirimo hanyuma ngo siyo cyakuyemo, ibifise amababa iraguruka, kandi ikinyugunyugu nticiyumvira gusubira kuba chenille. Ntibitona kunda, ntibishoboka. Muco ko nashaka gusubira kuba chenille ntibikunda. Kubera iki? Iyo umaze kuba transform, umaze guhinduka, ubicyaremwe gishya, ntibifuza gusubira muri bya bindi, ntibifuza gusubira kuba wundi. Niko nagerageje kuraba, ndaraba kenshi. Haleluya. Nigiye cyane kuri papiyo, yarangije cyane icyaremwe gishya. Iyo imaze kuba papiyo iraguruka, ntibikigendera hasi. Papiyo wamaze kubona nayo ibiri ku cyatsi, wowe muga ntija hasi uje mu vyondo, ntija mu giti ngo yikurupe mu giti, ariko iba ihagaze hejuru ku giti. Ariko wabonye chenille iryamye ku giti, irashobora kuryama hasi. Kubera iki? Iracana muri bya bintu bya kera, iracaba muri bwa buzima bwa kera. Hari ijambo cyangwa dusome mu Bikorino wa 2:5-17, n'umurongo tumenyereye twese.
no ku mutwe turawuzi. Nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari icaremwe gishasha. Ibya kera biba bihise, byose biba bicitse bishasha. Ariko ivyo byose biva ku Mana yatwiyujuje ko ku bwa Kristo ikaduha igikorwa c'umuzuzo. Mana shimwe ngo nuko rero iyo umuntu wese ari muri Kristo Yesu, abavuze muri no verse bavuze ngo aba ari icaremwe gisha, ariko mu yandi maverso y'icongereza canke mu kigiriki bavuga ngo acika. Ntaba ari icaremwe gisha, uvuze ngo aba icaremwe cy'umwego yarasanga ari icaremwe gisha, ariko acika icaremwe gisha. Nukuvuga ico twari, hari ico twari kandi hari ico duhamagarirwa kuba. Hari aho twari, hari n'aho duhamagarirwa kuba. Acika icaremwe gisha, ngo ivya kera byose, sans exception, ivya kera byose atana kimwe kivuyemo, bigira gute? Biba bigize, biba bihise, birarangira. Acavuga ngo voici toutes choses sont devenues nouvelles, vyose bigacika bishasha. Iyo tubonye iyi verse two turaba Paulo ariko aravuga ngaha, Paulo muri Korino hari ibintu ariko aracamo byinshi. Urabona abantu b'i Korino ntibari abantu boroshe, hari abashaka kuba bibera mu bavuga tugume mu vyaha twibere muri ibi, twebwe dushaka kuba tuba mu vyaha, dushaka kuba tuba mu busambanyi, dushaka kuba tuvuga uku n'uku n'uku. Yari intambara itoroshe, ariko ahantu Paulo aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu acika icaremwe gisha, ni ukuvuga bya bindi bya kera bimwe wari urimo sinzi nyine byari bimeze urabizi, biga byose ngo biyaza bigahinduka bishasha. Kubera iki? Uri muri Kristo Yesu, ibya kera urasezera, yanzigo urayisiga inyuma. N'ubu ukiri sheri ari gucika ikinyugunyugu, n'ubu ukiri yayindi isa gusubira muri byawe ari gucika ikinyugunyugu. Icaremwe gisha kirahinduka. Urabona hajya ifite amabara menshi, hari ibya jone, hari ibisa gute, ariko kariziko cyarahindutse. Uriyambura wa mubiri wa kera ukaba mushi. Ibya kera byose urabisiga, ivyiyumviro bya kera byose urabisiga. Uko wiyumvira kera siko uciyumvira, ngo ibya kera biba bihise, urasiga. Bene data, ijambo ryo gusiga biragoye kurekura. Ahantu wari umaze imyaka bumva ko biraryoshe, ndi muri Ruyenge biraryoshe, ariko bijya Paulo yavuze ngo ivyambere y'ukera byahindutse ubuhombe kuri je, kubera ko namumenye Kristo. Iyo umuntu amaze kwakira Kristo, iyo umuntu amaze kumwakira, acika icaremwe gishasha. Paulo impamvu yatangaga ngo iyo umuntu ari muri Kristo, apana kuri Kristo, hari abari muri Kristo bari hejuru, batari mu rutare. Kristo ni urutare, bisaba ko tuba muri urwo rutare, tube indani muri we, tube muri we. Ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu acika icaremwe gishasha, ibya kera byose birahita. Hari ibyaremwe bisha biri muri kino kibanza, ni muri Syria. Hari ibyaremwe bisha turiko muri kano gatondo. Icaremwe gisha kiragaragara. Paulo aravuga ngo munsi ngo vyose bigacika bishasha. Wa wundi wa kera arapfa, n'ubu kibaho kubw'iwawe, ariko ubayeho kubwa Kristo. N'ubu kibaho kuko wowe ushaka, ariko ubaho kuko Kristo ashaka.
usomye ku mirongo ya 14-16 Paulo yatubwira ingene twapfanye na Kristo tutakibaho ku bwacu ariko tubaho ku bwa Kristo, tutakibaho ku bw'inyungu zacu ariko tubaho ku bwa Kristo. Reka dusome uyu murongo Baroma 6:4. None rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese, kube ariko natwe tugendana ubugingo bushasha. Ngo nuko rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese, abe ariko natwe tugendana ubugingo busha. Numvisemo ikintu cyo gupfa, ngerageje kurabya chenille mbega kugira ngo icikemo papiyo, nibaza ko habanze kuba yarapfuye kuko nisubira kugaragara. Nagaje kwiyumvira ko iki kintu igiharage cyangwa igihugu giteye n'ivu kugira ngo kizane kimere kibanza gupfa kikabona. Biragoye kurabwira umuntu urakwiye gupfa kugira ngo uronke ubugingo, ariko kugira ngo ucike icyaremwe gisha hari ikintu kibanza gukoreka. Wemera kubanza gupfa, upfana na Kristo amukazukana nawe. Icyaremwe gisha iyo gihonyoye nikubwira ngo umonyoreye iki, abwe kugira ati pardon nawe wagihonyoye. Nibiragushika umuntu akagonyora ukamubwira uti mbabarire kandi ari wagihonyoye. Kubera iki? Muri wewe ka kamere ka kera uguca umufata ku mashati karavuyemo. Umonyoreye iki? Kubera iki? Ntukiri wa wundi wa kera, bya bindi wabisize hariya inyuma ka kamere. Vuga uti urambonasha n'umunsi urahura, ariko uwapfuye mbega wapfuye aravuga, uwapfuye ntavuga. Twebwe muri Kristo Yesu twarapfuye tuzukanwa nawe, uno munsi uri bazima. Biravuga ngo twicanye nawe ahantu ho mw'ijuru, twicanye nawe ahantu ho mw'ijuru, turi kumwe nawe kandi avuga ngo tuzoganzanya nawe. Abamwizeye abacitse ibyaremwe bisha twiteguye kuzoganzanya nawe, kubera ko twemereye gupfa, twemera guhinduka. Mwene data niwemere, biragoye guca mu muriro, ariko murawucamo umunsi umwe uzocika izahabu. Ariko mutemera guca mu muriro, iyo zahabu nizokayangana. Icyaremwe gisha kirakayangana, irya papiyo tubona ko isa neza, ariko hari aho yaciye. Yaremeye gupfa, uno munsi uri kurabona igiharage, uri kurarya umukubi, ntuzi iyo wavuye, ariko hari igiharage cyapfuye. Cyarapfuye kirahabwa, ariko cyageze kubaho umunsi umwe. Ariko uno munsi natwe duhamagarirwa gupfa tugahabwa na Kristo, tukazuka tukayangana, twambaye ubwiza bwiwe, turi ibyaremwe bisha. Ariko hari ikiguzi, nuko twemera gupfa. Icyaremwe gisha kigaragaza ubwiza bwa Kristo biciye mu rupfu rwa Kristo. Aha Pawulo yaratubwira yuko ubuzima bwacu ntabwo bukiri bw'isi. Ubuzima bwacu bwo mu buryo bw'impemu, ni ukuvuga hariho icyo twahebye, yari no kwita notre vieille pécheresse. Ubuzima bwacu twarabuhebye, bumwe bwa kera, bwa buzima bw'ibyaha, bwa buzima w'uko zishobora kuryama nanyoye akabiyeri kamwe,
kamogi dushobora kujya maragiye kuraba wa mugenzi wanje ariko ukaba wiyumvira iki warahindutse wiyumvira ibya Kristo uvuga nka Kristo ugenda nka Kristo umuntu wese yagenda nka Kristo na Petero yamwihakanye baravuga ngo uyu mugabo avuga nka babandi kubera igihe yabaye na Kristo maragiye ko yamwihakanye avuga ati oda je apana n'abagore mu ndege kandi bari abagore banyuye nta mugabo yamubwiye kuko baramubona kubera iki ubuzima bwacu mu Kristo benda nibunyegezwa ubuzima bw'icyaremwe gisha buba bugaragara kandi duhamagarwa kubugaragaza Imana ishimwe cyane uri kuraraba muri tukibaho kubera iki twabambanywe na Kristo twapfanye nawe ntitukibaho bwacu ntitukibaho kubw'inyungu zacu ariko tubaho kubw'inyungu za Kristo niko ubuzima bw'icyaremwe gisha yahamagarwa kugaragaza kuraba kamere kacu hari ibyatugora n'umunsi w'imbere ureko nagabihebye none turacakeneye kuba transforme umunsi ku munsi duhamagarirwa guhinduka igihe cyose duhamagarirwa kwa muriko uraba metamorphose uriko urahinduka igihe cyose avuga uti Kristo ndashaka abampinduka ndashaka kuguhimba icyaremwe gisha kibaho ubuzima aho agenda akavuga ati jewe si jewe nkiriho ni Kristo aba muri jewe ababona bose babona Kristo mbega uno munsi ishengero ry'Imana ingorane riko rirahura naryo ni ingorane yuko hari ikintu byatakaje akanovera k'ubuzima bwa Kristo ntivyoroshe ariko byose birashoboka hamwe na Yesu Kristo hari ibintu navuze ni icyaremwe gisha icyaje gutyo ariko biravuga ngo twavyawe n'Imana harabayeho kino kwita regeneration cyangwa kino kwita kuba regenerate cyangwa ivyawe twese twavyawe n'Imana usomye muri Yohana 1:13 abo ntibabyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo ariko babyawe n'Imana. Haleluya. ngo ni twavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri ariko twavyawe n'iki n'Imana. uravuga uti none ko mama yavyaye twese baravutse aho wavukiye hose wavukiye mu bitaro wavukiye muhira sinzi wavukiye mu ibarabara icyo nzi nuko waravutse ariko ibyo tuba turavuga ngaha ni ukuvuka k'ubuzima bushasha ni ukuvuka ko muri Kristo Yesu ni ukuvuka gushasha aho uvuka ukarondera kuba icyaremwe gisha ngo twavyawe n'Imana ntitwavyawe n'umubiri ntitwavyawe no kwifuza k'umugabo ariko twavyawe n'Imana data wa twese. iyo wibutse ukavuga uti naravyawe n'Imana data ni iteka ridasanzwe. kenshi bakubwira ati uri umwana wo kwa naka uvume ngo uri fier ariko iyo bakubwira ati waravyawe n'Imana data twateza kuba fier gusumba twateza kunezerwa gusumba kubera ko twaravyawe n'Imana data. uno munsi niyo mpamvu duhamagarwa kugenda nk'abana b'Imana ivyaremwe bisha ari ibintu
bitatu shaka nabereke bigaragaza cyane icari migisha itegerezwa gukora. Icyambere twifuza guheba cyane kuhonosa pour toujours au péché auquel nous étions jamais attachés. Twifuza guheba kuva muri vya vyaha twari tubohewemo cyane bimwe twari atashe kuri vyo kugira ngo cigi cyare migisha ntihandi batubwira ngo ivyake bijya twarimo bijya byari bituboshe bimwe twabona ko ari vyiza tuteza kwemera kubiheba kuhonosa guheba kurekura kugira dushobore gucika papiyo dushobore kugenda twidegenza ugende wewe icyare migisha kigenda gitsinda agenda si twari suri agenda impasire agenda si jewe ni cyare migisha ukikabavuga muti ndazi ubondiwe umuntu yakubaza ati wowe warize umwami Yesu Kristo nenda kuronde en fait uravyumva oya siyubica naramwizeye kandi ndamwemera na en fait biba mu uravyumva ariko biba hari ibintu biri spontané sikenda kurondeza kiza ari spontané kwishura wonyene kubera iki hari tuzi nukiri wawe urundi ukirondera kwinezereza ukirondera kunezereza umubiri wawe ariko urondera kunezereza uwaguhamagaye icyare migisha kirondera kunezereza uwagihamagaye nanezereza iyo yahoze ariko arondera guhimbara uwamuhamagaye. Icya kabiri kwemera kwiyambura wa muntu wa kera. Iyo tuvuze kwiyambura umuntu wa kera mwese murabizi je ndazi ubona ari kera hariho za kamere nyinshi ikindi naco ca gatatu tukemera kwambara umuntu mushasha. Iyo umaze kwiyambura ivyo vyose vya kera usomye muri Kolosai 3:9-10 urabona ayo majambo tukemera kwambara umuntu mushasha créé selon Dieu dans sa justice, dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Donc mu kwera kwayo mu gutungana arivyo bizana ukuri. Efesiens 4:24 aho hose iyo wemeye urahinduka ukemera kuba mushasha nico kintu duhamagarirwa yuko icare migisha ikwiye kugaragaza tugaheba byaro vya kera ariko tukambara wa muntu mushasha ariko kuri ariko kwera ariko gutungana ariko kugendera mu vy'Imana ishaka tugaheba byaro bidutandukanye na Kristo. Ndagomba cyane ubisa amashamba mbwira ngo nous avons été transférés. Twarabaye transférés. Reka nabwira ijambo transféré ni ijambo mbego ni ikintu tumenyereye gisanzwe. Iyo umuntu bamutransfere murabona n'abaprisonniers n'abari mu bibi iyo batransfere yari ahantu yari amerewe nabi araryoherwa kandi ko bamukwiga aho hantu ibamwimuye rumva abamwimuye bakamukura kumbure yari muri sinzi yari amaprizo amwe bafungiramo abantu nyine abakimye bakamukomeye mu mazi cyane bakamukura bakamutransfera bakamujana ahandi uwo munsi araryoherwa ugerageze wiyumvire sindi prizo wari urimo ntayo nzi ariko irahari hariho agasho wari uboheyemo hari hano hamwe umunsi umwe wari ubohewe ariko Yesu Kristo ngo yararishe ntabwo yadutransfere gusa ariko irapeye aussi kugira ngo pour notre transfert yararishe yaraturihiye
ubukene burahera warakubiswe uramusi nabaho warakubiswe uramusi no mu buzima yararishe byose nukuvuga ngo twarabaye transfer twarimuwe tuva muri bwa bwami bw'ubwiza twimurirwa mu bwami bw'umuco aho uramuzi uti ndidagaza nariwe nacuruwe je ndumwana w'Imana uzurabe iyo umuntu abaye akite yari gucibwa urubanza uzurabe umunezero agira mu maso ye twari gupfa twari kubakondanya bamwe twari twaraciriwe kuri manza ugati ujya nazovayo ujya nigasenya nzuki ujya urumogi yararumase kw'abandi ujya kurase iri mu kumuha agashimwe ariko aho hose Kristo ngo yararishe byose aradukurayo uramuzi yazima uramuzi uramushima kubw'icyo yakoze ariko hari ikiguzi yatanze ikiguzi kugira ngo umunsi witwa umwana w'Imana ukarema n'ushobora kuvuga uti narahariwe naracunguwe ndi umwana w'Imana amukongera akavuga uti ndumuragana turabaraganwa tuzobaganwa na Kristo biravuga ngo tuzogazanya nawe iyo wibutse ukavuga uti ibya kera nitoke nyuma toka nyuma yangu vinyuma ndashaka kurikira Yesu ndashaka kuba icyaremwe gisha ndashaka kuba n'icyaremwe gisha ndashaka kuba mpinduka ku munsi ndongera gusa na Kristo icyaremwe gisha nticyumvira gusubira inyuma icyaremwe gisha nticyumvira gusubira kwivaya ariko ukirondera ugenda kiguruka nka papi igihe cyose kirondera guhinduka hari ikintu Yesu Kristo yasize abwira abigishwa muri Matayo 28:19 gushika ku 20. Matthieu 28 verset 19 à 20. nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Haleluya. Ikintu gishasha cyose gifise inyifata. Yesu yakarababwira ngo nuko nimugende muhindure amahanga. Bega wikura umuntu amaze nk'igasheniye yoja guhindura amahanga. Umuntu akiri muri bya bintu ushobora guhindura amahanga. Ariko ngahaye ikintu nizemo cyane abonye nuko twebwe duhamagarirwa kubibishinga nawe. Icyaremwe gisha igaragaza ubuzima busha, agaragaza ubuzima buhindutse. Uraza aho Christianisme itandukaniye n'andi mahorigio. Ayandi mahorigio abaho ubuzima ni bwabo nyine. Turazi ko Muhammad yarapfuye kandi ntabwo kugeza azozuka.
ariko bakizera ko ivyo bizera ko bavyizera, ariko twebwe zo kuvyizera gusa ariko vyarabaye si nkuru nikira makurukuru ariko vyarabaye. Yesu yarazutse ni muzima. Iyo mpamvu aduhamagarira ngo mugere mube i Yerusalemu hose, muhe Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no gushika ku mpera z'isi. Mugende muhindure abantu, mubahindura kuba abigishwa banjye. Yaratanguye ahera i Yerusalemu. Yerusalemu ni ahantu hagoye cyane, naho kenshi twaba turondera gushika ku mpera z'isi, ariko tukibagira i Yerusalemu mu kibano hajya ubaye. Duhamagara kuba ibishinga ntaye, icaremwe gisha ryamagara kugaragaza, ryamagara kuba igishinga ntaye, guhera mu nzu iwawe, guhera muri abandi batoye muri kumwe, guhera ku kazi. Avuga ngo guhera i Yerusalemu. Yesu ngaha yatanguye Yerusalemu kubera kuburi ababwira ati muzogere muhere hajya mu mahanga. Bashaka kwiyumvira kuzofata intego, ari byaba biryoshe cyane, ariko ababwira ati muhere Yerusalemu, mubanze muhinduke. Yerusalemu ni ikibanza cy'ihinduka, ni ikibanza cyo guhindurirwamo. Ahandi bakuzi cyane gusumbya abandi bo hanze. Hari mu kibano hamwe bakubona n'abashinga b'umugore cyane babwira nti ahantu nigeze kuba hari umutwabana yari umukristo y'amatwara abiri ya misi yose, yambaye neza asa neza, mugabo nta muntu yaramutse, yanakurengana nakuramutse. Umunsi umwe umuntu atanakitora amamagara abwira ati mbega kujya mu muntu akubaza, ujya mu muntu tubana, ujya mu muntu by'ukuri arakijijwe, ujya mu muntu by'ukuri ko twara Bibiliya nini yarakijijwe. Umwe ati ntabyo nzi, nta kristometre bisa yo gupima bakijijwe, ariko natawe ikintu kimwe yuko ari nta atari karashima. Kurengana abantu mubaramutse kuti na mwaramutse ni ikintu gito cyane. Mwaramutse umuntu aho mwashwanye muramutse uti mwaramutse, ariko byarigije yuko hari ntahe i Yerusalemu hajya nyine tuba hajya mu kibano, hajya nyine bakubonera mu myenge bakakubona, hajya bakumva uri kuravuga ngaha mu rushengero urinjira ntitunamenya nuko uzi kuvuga cyane, kuvuga cyane, kuvuga cyane, ariko hari abakuzi kuvuga cyane. Yesu aduhamagarira gushinga intahe kandi akaduhamagarira gukorera abandi. Muri ubwo gushinga intahe no gushikira abandi, harimo gushikira abandi tukagaragaza bwa buzima rukristo, tukagaragaza ya kainos, tukagaragaza bwa buzima bw'icaremwe gisha, dushingira abandi ntahe. Kuko ubuzima busha si mu majambo gusa, ariko biraja no mu bikorwa. Icaremwe gisha ntashobora kwicara ngaho ngo yumve atekanye mugenzi wiwe ababaye, mugenzi wiwe ariko agenda n'amaguru, akagenda na bisi. Icaremwe gisha yitaye iby'abandi gusubira nuko yitaho. Yesu Kristo yaratwitangiye wese, yatanze ubuzima bwe bwose. Twebwe n'umunsi wo gusaba ngo batange ubuzima ku bwa naka byogorana, ariko icyo dusaba ni gito cyane, tugaragaza ubuzima mu gufasha abantu, gushikira abantu. Ibya kera bimaze guhita byose bihinduka bishasha. Nicyo kintu yari twiteze ko igihe yaduhindura byarabishe. Uno munsi uravuga uti jewe namaze kwerekana icaremwe gisha, ariko ntibigane
duhamagarirwa kugaragaza ubwo buzima, duhamagarirwa kubaho ubwo buzima naho tuba bigoye, naho umusaba umuti ntibishoboka biragoye, ariko duhamagarirwa kugaragaza ubwo buzima, duhamagarirwa kubaho nk'uko Yesu ashaka, atari uko isi ishaka, ari uko isi ishaka tugendane nayo, ariko Yesu yaravuze ngo naho turi no muri nose turabisi turayibamo, ariko tukabwira nuko abisi bagenda, isi iratwereka tukabwira ngo mukore uku, ariko Yesu aravuga ngo mugende ibyaremesheje, mugende n'abantu babaye transforme, umuntu yabaye transforme no mu kuvuga arakontorora ibyo avuga, ntapfa kuvugira hejuru, ariko Imana icyo yifuza kuranga tuba bwose n'ubuzima buryoshye cyane, n'ubuzima buryoshye cyane. Benda ntukifuze gusubira mu bya kera, ntukiyumvire ibya kera, ariko umunsi si jewe nkibaho, ariko ni Kristo aba muri jewe, si jewe nkivuga, ariko ni Kristo avugira muri jewe, Kristo akorera muri jewe. Kristo muri jewe n'abana ubundi musha, Kristo muri jewe. Yende mwana yakumva arabayizi, Kristo muri jewe n'abana nawe, Kristo muri jewe. Ndashaka twiyumvire abasha, Yesu yifuza ko tuba ibyabo, ariko tuza kuba ibyabo tutarabarangiza, tuza kuba ibyabona tukiri muri bya bindi. Ishengero no munsi riko riratakaza aka kanovera yo kuba ibyabona by'ukuri. No munsi hari ibindi bintu ishengero yitwararika cyane gusumbya kuba ibyabona bya Kristo, ariko Yesu nibyo yasigaye abigishwa biwe. Heza abwira ati mugende mu mahanga yose, mugende muhindure abantu kuba abigishwa banje, mugaragaza temoyaje nziza, mugaragaza ingeso nziza, mugaragaza rwa rukundo, mugaragaza bwa bumwe. Ariko ibyo byose uno munsi biriko biraduca mu myanya y'intoki, ariko haracari akaryo kuri abo utari kurabikora, haracari akaryo kuri abo utarabibamo, yuko nawe uno munsi ushobora kuba umwe muri abo bagenda gushingira intara Yesu Kristo, muri abo bemera gucika ibyaremwe bisha, bakavuga badatinya icyo Yesu Kristo yakoze. Kubera iki? Iyo papi bamaze guhinduka iraguruka kumugaragara ataco yinona, nitinya ngo abantu ica ku mitwe y'abantu ikarengana, ariko uno munsi urasohoka avuga ati ujya nabagiye gusenga, ujya twari kumwe ejo hahandi, ukumva ugize isoni, ariko isoni zacu zose Yesu yarazikoreye, byose yarabyikoreye, byose yarabyikoreye. Uno munsi tugenda nk'abidegenje, tugenda twidegenza muri Kristo Yesu. Ndashaka ndabwirize ngaha, ariko ndashaka yuko imbere ndangiza, ndashaka yuko dusenga. Yesu twese araduhamagarira gucika ibyaremwe bishaje, kuba ibyabona bya Kristo, tumushingira ntaho turi hose, tumuvugira aho turi hose, dukenda uko ashaka aho turi hose. Ntugatinye kuvuga Kristo. Jewe ngikizo natinye gutwara Bibiliya, narumva ko twara Bibiliya bose bacamenya ko nakishijwe, bose bacamenya ko nahindutse,
ariko nagiye utabura mu nyuma y'uko sinari bwabe transforme, sinari bwahindurwe, sinari bwagirwe musha, sinari bwacicane mu gisha. Uno munsi nawe nimutinya nuko utarashika kuri urwo rugezo rwahomera nka ya papiyo iguruka idatinya igaca hejuru y'abantu kubera ikiyazi kubera baye transforme yarahindutse ntikiri muri sheni, yarahindutse. Nico Imana yifuza twese uno munsi yuko duhindurwa abasha. Sinzi yuko imbere ko dusenga kwa hagati yacu hari umuntu yo bavuga ati jewe ndashaka guha ubuzima bwanje Kristo Yesu. Kuko ibi byose tuvuga igihe Pawulo yatangiye avuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, muri Yohana 1:12 avuga ngo abamwakiriye bose yabaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Muri Yohana 1:12 twasobanuye ngo twabyawe n'Imana, ntabwo twabyawe n'umwana w'umuntu. Ntabwo umunsi mbega wowe wifuza kubyarwa na Data, wowe wifuza kubyarwa n'Imana, wowe wifuza kwakira Umwami Yesu Kristo kugira ngo niyagaruka nawe ntuzobe umuhombe. Reka gusaba wicaye wifuza kugira Umwami Yesu Kristo aramwakira, utuze urutoki tugufashe kugira ngo nawe wemere guhinduka, wemere kuba transforme. Sinzi ko umuntu batarakira umwanda w'ubuzima bwa Yesu Kristo kugira ngo tumufashe. Yesu Kristo acari ku ngoma nawe n'umwanya. Yesu Kristo acakwigiriye, acateze ibiganza avuga ati ngwino abarusha n'abaremerewe mwese n'abaruhura. Ntaco cyomara yuko woza ugataha uko washe. Nimba wabaye n'uwundi aduze ikiganza tumufashe. Hariho umuntu ushobora kuza ngaha imbere akoze Imana tuyoba agufashe. Nawe hari uwundi nawe we haracari hakane. Iki ni igihe cawe cyo kuba transforme. Iki ni igihe cawe cyo guhinduka. Kuba transforme niba byoroshe. Yesu Kristo yarababajwe, yarakubiswe, yarabambwe ku musaraba, yaravumwe, ariko kugira ngo jewe nawe tugire ubugingo uno munsi dufise. Yemeye gukubitwa, yemeye kwangwa, isi iramwanka, ariko ntiyahagaritse kubera iki? Yifuza ko jewe nawe uno munsi tuba transforme tugahinduka. Hari icisi twiteze ko, hari aho ubaye ahuca, hari icyo twiteze ko. Reka umudumirize ibiganza. Wewe utigeze ukora icyaha wamanitswe ku giti uzira inimana
Ira abantu zibigura ndashaka